Там наши ребята тоже есть. И именно от нас тоже помощь надо. Вот и мы собрались все сегодня добровольно пойти помочь нашим братьям. Из Чеченской Республики. Sekelompok pasukan Chechnya lainnya meninggalkan Bandara Internasional Grozny menuju zona operasi militer khusus di Donbas, kata Kepala Chechnya Ramzan Kadyrov pada 5 April 2023. Diketahui Kadyrov kembali mengirim ratusan pasukannya ke Donbas untuk membantu militer Rusia melawan pasukan Ukraina. Rekaman pelepasan para pasukan dirilis di Telegram Ramzan Kadyrov pada Rabu 5 April 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, setibanya di zona operasi khusus, orang-orang itu akan bergabung dengan barisan pasukan Chechnya dan kemudian mengambil tugas untuk mengalahkan formasi Ukraina. Untuk menjalankan misi tempur secara efektif, mereka memiliki keterampilan dan kemampuan tempur terbaik, serta beberapa peralatan yang mumpuni, jelas narasi unggahan. Здесь сейчас чеченцы 26 человек, которые сейчас с добровольцами водят. И там командирский состав тоже самый лучший. Там наши ребята тоже есть. И именно от нас тоже помощь надо. Вот и мы собрались все сегодня добровольно пойти помочь нашим братьям. Из Чеченской Республики. Кормят хорошо, обучают тоже отлично. Все понравилось. С Оренбургской области, потому что это самый лучший университет. Еду уже от него уже второй раз. С Москвы приехал. Второй раз еду. Понравилось обучение, прохождение СВО. И люди понравились, инструктора. Там пацаны сражаются, надо помогать. Я с Чеченской Республики, с Веденского района. Это мой долг защищать всех. Это наш первый президент Ахмад Хаджи тоже сражался, боролся с этой нечистью. И мы продолжим этот путь. В этом сомнений нет вообще. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.